I was in Fridays. Sao. Me shut down carry but me kai so be say ala. Yen tufo. Wo no wa go to obi fo say Friday ye tufo e bia. O dia be ka won ti ase. Na mo bo na kai. Me ka so obi na kai but me say dey. Enti Fridays dey yen tufo. Enti no. Fo yen tufo. O say. Yen tufo say. Make us say or baby prepare. What I say? O kwa ko she fugu ofie. Ene weekends na wo enko fo mu she fugu. O ba ko she fugu ofie. Entade ne mpabo a eso se ne wo mo ebro wo mo ahoden so. What I say? Ene weekend you enko fo wo de enko fo bobo wo mo ho. Wo mo kwa away. Ye du wonu mo a say ya planting no. E ma no mentiase. It's not a planting. O kwa bobo we afa wo ko du na. O ko fa o se what I say? I feel like watching Pablo Akese. Oh, for the guy, Pablo Akese. What is happening? Oh, yeah. Say, oh, we hear it. You know, we will be here, Juma. Now, so we be here, Juma. No, maybe I will not back. And now, what's your best system? Ana ti se bia wo ti se takwachi baby. Okay. Na o yire so wo ti se bia kuma se ana se sunya ya na Techiman ha na baby sa ana nkranze na muti kakra. I say aware ana relationship bia distance wo no very nice. Yeah. Atam to musia mo na. Ti me say no me say da chi bia no me ne me kunu yent na fie da. That tam so betina say atam no no. Enti wa hana me wa nti say nipa ho funu. Oh yeah. But you kunu no but atam say normal. Yeah. Wa hana mo ha. See ti say weekend next wa ba. Aye fofo kra. Pasa no wa ho. Enti wa ba ni say no. Obedu fia bibia e. Me de nya wa afọ de kra na me kan. Enne nkofo be ko trek. Mani bi be ko trek. Ai ene o be ko trek. Nti no ko du a. Ho na obehu ntade akese mpabo akese a. Cause we can I would just imagine from Monday. But you must Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Thursday. Yeah. Okay. Thursday, Friday. Are you getting it? Okay. Very good. So Friday, Friday. Friday ka point Juma. Okay. Then what our bag small when your body or quantity send me be anko oba. Who encourages our home? Very nice. Oba ko guy why and fanta bia near bia what I say. O na market get things be kakra bi advert so ho ano kakra bi ka no nyi kakra bi. Enu kakra no. Na da show bag we no. Say onim game ni mu. Azeme na kakra e kwa uguru. What petit trumu be mi si bi na fe. What be there? Tetru be mi bi. No pay I was so bodomi kakra de agusua. Senko for you got a small degree. No bad they have you just kakra bi u koso make sure say down. Okay. Now you bought the note to pay ya na be money and what I said no fee. We can not know. It is Saturday no. Come on. Ana do na Friday mo pe mo kwa mo pe be track kakra. Okay. Ko pe dua bi ase atana ma chele kakra ti en be. Go for jo money o. Enye ni jo. Sometimes me tell social media say, "Hey, eh normal." Na bro fufra komanda na ebo ma meduri. What does it? Dinya me you no go do there then you too small after that. My baby what did that bro come kakra say na mu sitie na mu didi mu nkomo kakra. What does it? Na mo boy kakra eboa mo wi che mo wa dwen papa mo wa dwen timi ye adwuma ye. Oh okay. Ade say we di kosua no. Mo wa dwen timi ye adwuma ye. Mo wi che so ma stress me brain free because within a week no nje mo. Oh okay. Yeah. Nti obare mo na wo de beti o stress so. Mu nyina mo te so na dey say mo na say me na. Mu nyina na mo te stress bi dey say no ngajo. Mu nyina na mo te so. System udi abam ti be yi ho ano yesi bi bisa. Na ti asa ebom hwe. About the bomb. Ti we can do say ya. Go for enjoy now. I don't say. I blaba ko ta freport fra o say ya otoboto alan. KBBB. Ana. KBBB so MBB. NDC o. KBBB no NDC o ana. Okay. Major. Ono NDC. Ba ko bi no alan no.
or no bodies no 20 before or to do me in a time if you order mala then one I must say come on a woman life you to me simple what I say na mo drink woman sem kakra ko pressure here doso okay yes I say a man member kita hu di angasa no reduce stress breathe e money power adwene tim si ohun so ye we dey I was say nya for because one man trust us na we be make aje nya for na o ma we kire me there be so expert me person me check expert expert be na check me who asema na kanu o go degree e wo ho wa ko school degree wa ko school hey what are you telling me wa ukra mu na say make expert na me plan we ya be ka jiro hey what are you different oh okay oh yeah we dey pa free are doctors senior man no be say omo they will tell you they are doctors what I say you we dey about as a passer a man stress no dey everywhere what I say okay. Oh yeah oh say we dey me tie for the betchere me because me che dey nje ayi ndisa o ba be ma nya gita hudi a ma be ma wa adwen no esan ye adwuma foforo hye ne ma foforo de ma oh okay enti obi a wa ware ana obi a wo guy bi anim say after say ono yiri wo problem ana no o guy ana o girl wo problem munya hie wie say pe obon say no obi adwen de ache ta o na adwen na ye foforo de na adwen ya foforo bi na ne ma ha wo kakra oh yes na ne ma na ye foforo enti na wo company fo ni ma asamba na mo ka wia ma bi ya se mo kofia monko ye dey monko mo fa kwaje cheso tare mbere voka no nti sa no ya mpache mo che ana mo mpache mo che no munya ko ye wie se pe na ma anije na say den ase abatima dru wi ase foforo that's good so do wi ase foforo eso bia ye say wi ase me pa system mine mejozo Obaapa oh ye de nyame adum na onzo shagi oka bibia o se mumusa system oka bibia mumusa system oka bibia me ntiase adentina o bodinza unim se shagi de wa mumidi ya unim se azma oka no wi da onu su Christ obomidi na unim okay asema Mr. Shagi kanu ba bi e no kre okay baba bi said the okasa wari for BBSC onin daria nene dia me no nya issue no ba monka niye na mon solve tai no kwanti ma solution no ba dentina ya e ba se obi se me kunu like me yere de ho ka me kunu de me kunu person ne me eno so the last attitude pa the last time e wo Friday special no so me can say bi say Obana de no ho kame be ma na reason wo ho one reason most of times na health issue okay de obo se obano be jira taso se na se obano enipa okay na se obi nti sika ware ne tamfo yeah na wo se ni case de tamfo no ma do so enye obano na ti sika de ware be ma no ba na that way no obano zompene so ma obi nti sika amfa be ware no se ondo na yeah nti ansa na obano be jira taso se me de me ho be kame o ye ka hwe a o ka hwe kra minti onsane nam ne ho na obobo osuso ni no avembo de any time no we say or reason be most of times the me mat say the mo a health issue health and I say health oh okay health issue okay apomdi awonsam ja on say e ma no e ho ayi no o ye ka say oba Mika say or de kame be ma no mpe hunu say eyidi ntia what ma say ono de opa ya ne ade no bansa no ban be say or de kame no say nye health issue a o ka say health issue na mentiasio meti story bi okay na oba no so ne kunu da okay mami kan sana so officer me ye clear in the street oni ni kunu da ya na oti pains okay everyone enjoy adenu biem okay ba be man dey say on dey on ti pain bia oba ne ti pains no but oka na be man no e fa ne say agragro okay akwati say obi a o ye ejuma bi na ejuma no ye de ahye ne nsa say o so ye we da bia o de meye sa bo age say bibie si ansa na adwan ba no ho so okay say o ade we kra manye be man de bia na adwi mu no obe solve obi kra ho no mo a o ma oba na attention kra mbisa no da say ye den a ba wo ba bedru na ade no pa ye ne de
kwan bi aso pese onye ba oba no so di ka catch say oh how we oni say on ti de bia no eye pins no ade na woni no en solve sa issue no okay no na ye I mean no na me ka enye no na wo ka but me eno na oni hwan na ka dey momo ka dey a weekend na me tenase na first na Obaapa ka say oba de no ho ka me ni kuna enye oba wo kan ya na wanka na enye no me nka say eye but me kire say situation we mu no oba ne de no ho ka me be ma na emi say be ma no on pay attention farmer die ntia oba no yes but system enye de bia enye dodo no I think say e be few kra no more sa health issue no but dodo na obeti no me ba majority now but obi wo ho no mo a aware mu no oyi ni juma won say tin e ka so yo ba obekwa aware no nye juma e ma osika obi wo ni depending on bema yes obi wo ni juma say bema ohia na bema no mfi a ono awo ni sika o de be ko hospital de akọ treatment no ba aware be brain so ho no mo a bema no ko na wan yiska ma oba na oba no ombie ma no anti obesha jeans anything na tembia bema no oba no esre niska what ma say say me no ka say a health issue one kasa na oti pains no enti say nka o ka kire bema no na bema no mfi wo sa ahoden na say ka wa be kwa kwaye o ba uni ahoden ti na de bia o ka kire bema no na untimi nkon ni bema foforo nkoda njiska mfa nkoye say because ya ware o okay enti no anse na be sa no na de o ka say nye majority na de enti na nye majority na ma kire no bebre na wo skase ewo ijuma ye se o kana se one fi na ono abitima akoye ba wonu mu a aware mi abo ma tenase no won se o mo ho housewives for na en sheda nso so mo ma ten ye no za no be sex na ono enye ni de do betima twetwe no ho no twetwe no ho a onye eboni umbisa no reason no Matias pa na mo ka weekend as me se nkofo hye mpabo akese ntade akese ni ade se de shagi kire no ba efe pa mo so mo ni je ho sa na wo say obi be ma mo yade no na woni wife na woni girl na mo bibia ene de se o say mimi dem na mo tun ne o de bi battle se bia atade bia obehye ofie masa wo kwat fa be ma na atade ahye sa na se bia mo agree say se de sister maker say eye fe shagi ka say eye fe and the agreement mo agree say e bia eye me fe nti wo ba ahye matade and the agreement ba Obaapa yo pa Obaapa ye no sister as me my confused wa so oba no hoko isa so be fa na niam bia obetimi ahye atade ba ko bia odu obetimi ahye de ayade no ba no oba fio yo uni kwanzo betu no wagu da be nya niam bebre o da be but e bia watade a obehye mbema ye nika wo ho box security mfa e ma ba se oba bebre team for my box na wa se na wa fa top t-shirt ni na o jesi na wa se na wo de ye bia ni bi wo kitchen na dia what does guy man dey fine Jesus said Mr. Shedik onya yare na oba ye no mpono maye ni ma bebre atale no da be se mo so mema nya ba ko number 5 na bana ba be she na me che se akosua ba be she ya ba be she ya de ya se ya sidia hati ya se ya si hati o ko wo si and oba ye go si wa yeah see the hatewia and I said Mr. Shaggy Gaza me won said they can efe pass oba no beba no na wo no washing ni cleaning bia obe bia waye me de ya na me penny say onu mum ne beba be me hu ni say so onu mum ne beba be washing na be sa cleaning na as I no me to me that's how I feel bia ne no de be different but me feeling is akwet say me dirty anti se sade obeba no na me washing my yeni nyina ni o hwa wotae pa me washing dey say o say sade no American weekend trip no weekend trip me bia no me say senka me me say check me the man who me sira now ya say what's the problem oba mpo ote ben me no na say oba so yes smart obi are smart menka me smart obi so yes smart obi enka me hwe obi hu eduka go sise me ka ko sise go last week
Hey, bacho besra. Okay, forward to see na your main topic so. Awo so for onye so for. So for ni tie na o mention. O ye na o so onu aware. Wonu aware. Waware na me ware. E be fa da no pa so for yire wo ga bi sa so for di shey. Yo dia besra wo bacho. Ah, o ka se dima. Wo why wo. Baby, I saw for now. Person a comedian. Shaggy ma nanu sina yanko ye topics no. And then Friday in teenager. Ye dey be beside twem se be entertain me chere ne say. Obeba no. Na me cleaning, washing my bibia na ho ye neat. Okay. Tari ni nyina because say dey kan obehye bi. Bola once no. Na oh okay. Ya mpabo akakra. Eno sa no. Upie ahwen chru. Upie ahwen chru. Win chru na seche se. O se upie o se utum. Kofu akwadre we. So say edosun. Okay. Anti na why then anti upie anu watum. Upie anu watum. Eno sa no koba sa na. Say the Mr. Shaggy kan wan hwa unhu. But say the obi hu so den kofa asem bia amba so dia. Na ne obi. O ba say onya akra. No enya ne sa. But onyama de mfa bibia. Anti me de on. Obeba na me washing me cleaning bibia ma yanti. Ono no ba o say ono so ba be rest say dey. So food yo. Say say kwa me so for but ade bi wo ho no mo a e kan nipa ho because ono so aye ejuma mi ka say bi o ye nurse ni. Okay. Na say o ye nurse e dey yenim. And the uni. You nim say o ye nurse bia. Example na no ama no. Okay bia obi akro o campus. No, na say ebi o ye nurse ni. O no kwa o ye nurse ni mpo. Na o aba o ho a. Okay. Ono so oba bebre. Wa bre. Ubu say mudie. Wa bre na oba be rest weekend no. Nti o so ono so nya fe na washing bebre bibi ebi o kwa de mu nyina ma hye no. Nti na wa ba wo be re. Ono so ba be rest. Wa ba kofi o rest. Mama pampa no. No no so pampa mi bi. Okay. What must unim ye o feeling bi o ho no mo a. Meet and you bet you go for some. Oh no, one say I did go on more. Oh, say oh, Jeffy, I'm sorry, gonna make. As the job about sorry. And to be a married now, I was missing on YouTube. And I make as a man of Muko YouTube goes to Johnny Bay. I really be a and I have some here, baby. Rather no baby and good phone. I was sorry. And I was YouTube up. YouTube median. Okay. When I'm mission or YouTube. Okay. We mean any experience be a mpacho. Okay. And you know or basa na. Okay. And once or be brave. Also timid dark crown. Now so dark crack. All pampa now so pampa no na ye fe no be releasing the stress. And the answer na uncle no. Okay. Now no so we releasing mentally you okay. Okay. Now when you fresh mind. Wow. Now they are facing the next week I ban. When you YouTube. Okay. And what you dey akwachi? I trying. Ade ehama we say pa ye communication. Okay. Ema ade ehom pa no be ma o. Say ono oba tema communication ye adwuma. She said you obviously know but me pese me bisa mo ye meme ide. We aka communication, say be a communication oba. Ema de ye pe and attention. Me dey odi agro my attention. Me just I go that attention ba no because you need attention pa. So you attention you yes. And say be man ni attention mo ba so you need nkomo. Yeah. But say unya bre man no na all the time mo di nkomo be ma o maybe I minimum adwuma wo ye. Yeah. But at least say what do you? Yeah. And maybe wo a time wa all power ba no. De bi on ne be kasa. Just say the don't na phone so. You know one thing. But when you we are I'm busy o me and just that time now when you busy. The secret is the man no. Be ma bi ko po bo say me ko yo bo ba. What does it? And you so e pay your bill. Oh your boy bi your bo. Oba bi o wi ase. O desire your bill never any oba can you be na pay your me. Oba bi e pe kasa be. Me. Yeah. Na bi o kasa your bi
Oba bi obo yas be kasa de. O be kasa de. Me yo be ma na oba be se me pe. Na o de sa yo be ne ba. Me oba mi njo woni mu njo. Just go straight to the point. Enya fe na o be say airport no I fish nya ya ko no. Ya me papa de ya. Eni ya you be tantra. Me oba o tumi fa sam. Me say o suro ko you can't. Unya kan sabate. Me ka ko to bo ase. Oba Putin say enya oba bia because enye menyina enye bia do one me what be say ba wo say after that you understand me. I was say o tell you wo wi ase nyina pekasa de. No me dey me no nya ma o ka yo o say yo no kire won ti ase me yo bo ne me ba bia ma be ka che ne say na tie nya tension mame me dey be partage o me nya ma oh me why not I'll do it oh no problem or no be kokko ne sa oba bia wo say oh be me we caring pa o no one can caring they were within a minute we know yes oh no about oh be me we caring in fact they were frame me they were yo ba me no ni ma na o pesa no eno nye yo me ba ka be say am to that time o ya me me die ni wa o be pa o be ka che o say me mo attention me be ni so ba bia pa attention enya na wo ka sisi ase oba bia attention na se be be ni so ma pa attention Mr. Sheba I don't know sir enya be be ni mo Mr. Sheba enya be ni sir Job no kire mi ase make anything what about no Job obi ka say Job na me say to what in a short ways oba who say we say who attention man no we caring o no you na at the moment oba nyina wi a say the o kan no be ma na be na adwen say afedie what say when you we or you so we it is like near you be at my obi na ade no yo desire yo ko na be enye yo eno what you enye yo what you enye yo na we abere de na o ka say yo dia na ba mo pede be no ti yo bo no ye say we share Oba for the first time now o brag me show me oni no ehin na o pese o tu kwan ko ka say yo bo na pese o chi yes sana enye Oba bia na pese say no we share no we busa me say ehin na o pese o tu kwan ko count be na o pese wo ko make me the wako in your lifetime Oba o share o mu nyina pese me dem mama show mo krampo no obi anu ha na opre no me na se ma share one o ma share two yes and the experience na o mo bi anu ha na opre yo me de yo bo de o de ba o de o be wi doko ne kwa eni na yo bo no mpo de ka de ko ka che ni se wo we na oni we na yo bo o bragi yes ene ne de bragging na omo ti sa no so uni de omo omo life te yo omo bia ne ti sa omo a kompo na wa se bi won kan se bi anchire na o yo bo na ko yo bo no ebi kwampa na ye ayima no kra na se wo koyo bo discussing so o kana wo kana o kana o bi ba o wanze ye yo bunti no wo ni bi o na wo kwa koyo anti o baba no o saka ni bi wo kwa mo hu se open na se be real no ye uni open na se na so pe wa se e mama ni bebre pesa de no pa afi oba wari oba na kofie no na kwa kwa ye twede bo anya sa no e man kaza ene de enya obia me crambo de me hu oba o person mate na mete ba me hu bi da sana mema no omu hu no ba nya sana ebi crambo aka say o ma yo bu no afo ebi ana ope wasem dada ba nya yo bu no na obi a obedwa kwa chi aka say akogo dwana nu mo na ka me pe no wo dwana nu mantia me onti asebu o de yo ba obeko okay all right you who ni say weekend there oba no ba de ba kwa me di two me catch boys no oba mama no brave ye juma no gu ansa na waba be romantic cleaning ni washing ye and no ba na say fina mu nyina mu ye bo mu no okay na fe oba no ayi mu no ti min jana sa anko obo say ansa na obeko no de ono fina obeye na ni tuana e hap obeye ni nyina yes ndi ma boane ma no gu laundry basket num na no e ka den enye me fe kra what onana enye me fe kra enti oba date na mu nyina mo be no na wa kwa no mabo pai na aja okay ebi ko be fuka unse obi wo ha
say be ebi o Techiman ha obi fi Kintampo na beba okay obi fi Yeji na beba ebi mu titika mu ba o na me kan enne kroma wo wongo a ebi so free here adanu me say Saturday no Friday bi ye ko program bi ye pon ya ye pe Yaa Kaakyire na lady bi abu some pacho aha na ye traffic light na me so bo me nana because me nim traffic light what tell no me fie kwa na me say ne ko weni na ko busa we na me no nyina ye pe yeah is baby so free abeko yes and they say ebi ko na ebi ba ko ebi adu ebi so pese animu bribri no me nyanka me ye djuma wa MTN office no me oh me tie ko no sa ko no be obi ye record go ba untimi ya ye say utie krampo na untimi fan ko ye we te utie dia ko so o mai lemo asmo okay I think we there be firm ye weekend weekend so there yes yen tufo nti yen ko main topic se na be di kanka ye ne Bono East National Fire Service ebedi enkomo na fe ye tu ye ho fo kakra batansa na no ene me guest no mama chagi nkwa ne system nkwa ne bai o ma yira system ntino chagi atena se ne system atena se dia ye nhwe topics kakra ye de tu edwane na fe ye nhwe me guest no mo ba ya ye ne o mu ebedi nkomo we dia ye fu 20 ye nhwe chagi yeah ne monitor nkofo bi ofia okay on say na utri mu na Ghana for mu kopie mu South Africa omo by 300 omo but answer no me pese ye be sha se fi agenda 111 abandada no last time obo so yeah ntini enim se aban foforo ya wa be yeah obeba beto aso no mowie ka by this time kwaka we see science bi say wo ma sha se but ye hu bibia nim se bia wo wat bibi say o ma sha se wo ba bi dia afi bi on better okay ni de enti 24 years in your 12 enti na Ghana for ka say sa 24-hour economy no na enwu yin asenka ebeba because Ghana ye market be bre won mu atete apansem ka we see no mom than 24-hour economy market because omo fi say aban ba onwie no wasa akọ yeah fofo a obeba no so omo anso no mbebo omba e-block omo ye no ko omo ba nkura ke ntese omo aka bibi e de afa ho omo nka hwe esinguro mbebire na esinguro me eni ade yeah me nje wa dwencho mo nyame shraw pa ye ncha na matan konwa na no be ori achi amo mada roma ye se bibia e kama ene akoye weekend di na chese ye chia dodo omutie ye Techiman enkranza atebubu kwa medanso ye ji kajeji Kintampo North Kintampo South be bia sunwan be bibi obi eti bia ne nche omo nice yina topic na dawsa no wo se obia wo ye sofo ati na okwaso ndema se na wo kasa we yo Ugasa we nim. Okay, laptop. People wo fie wa. Oba so ndam wa no atwena adwuachi so na fi wo hunde so ye. Oba mko parliament no. Okay. Oba, o say your problem e wo my way mu no. Na say. You lack leadership. Yeah. You have leaders. The leaders are there. But leaders are omo me can say I don't know me say me show where they be leaders omo wo to ho che yeah na omo dwini pa no Ghana no ye de no wo fam alentia ye de no wo fam pa e wo fam pa e below bet hwe e free black women kroma be ye obeda Ghana no na wo hwe factories upon factories oba universities Niama kesa kwa men kroma sase o maimu oba de wona ye adwuma sisia neni asem no but what does it if you kwa men kroma ba ya ye be wura fourth republic ya president former president the senior for the currency no fourth republic JJ Rawlings okay the emba ya wonu so ba ye oba ye misi e ho se ye woni unim se enne okonkuro bi so ye woni bi ho ha Lawrence Shasi ene besi ne datu so mwie aka wuram ne mo be bree hwe President Mills
President Kofo, President Mamo Sante ko bia so yi. Factories ben and almost shall say Ghana how omutiwie. Commander Sugar Factory. Away. I can't grab. And the Nanu Yao. You tell me body near Nanu Ya. Nanu Ya. Nanado, what's a one district? One factory. Who is it? That's what we are. Oh, yeah. Oh, they are very smart. Now, you know what then? Omuni Myansa, Omi is smart. Nansono, a toda. Instead of some baby, you share Adni, you know, my hair, no, my hair, more about Wayeno. Now, or more, you are doing every so. Hey, this policy, 24-hour economy, Oba, a perfect policy. One district, one factory, a perfect policy. A correct. Agenda 111, a correct. Now, problem I own woman say. Now do say, oh yeah, one district, one factory, and I know on the kind. Aha. What do you say? And now President Mahama so say 24-hour economy. Economy, yeah. I got a bit of 24-hour economy here in Ghana. Share Oko America, Oko other countries now. Who is a Ghana for baby? More Mabuso of Obrichino. Often the numero was a Kojuma. A numero, yeah. 90 no, was a 90. And while was so baby brief this time, or no, but maybe so here. Ebiko. Ebisoko. And to say, yang, ya soy you could kakani kugu amuso. Oh, because of the human then. Oh, factories are who do eh, or more free gun have called other countries, you know. Oba, biso ahusa do se ko ye abayaduma. Kakrebi. Omu 1%. Yeah, get you ebi. Ko ye private work. 1%. But private works no ho. Ya ye ni ye. Esisi elu gu na kwa mu kama nti ko adwuma no all the time adwuma. Adwuma. He Ghana ha no. Anya ye na ka be 24-hour economy o. Say ye enema ya. He okwa akra. Okukumase. Okotakra de, okotakwa. Okosirim. Oh. Yeah. Your areas be wo ha. Filling stations ejina so sama de echi. Ana mebwa. Filling station be bre do ma de echi. Ayi adwuma sama de echi. Yeah. Hospitals Ghana ha obi enim say ayi adwuma cha 24 hours. Omi adwuma. A police for ayi adwuma 24 hours. Fire service for 24 hours. You want stations be omi adwuma ma de echi. Ye kuru mu hayi. Ebo be no nso kwa o refa dwanum. Obi akọ. Yeah. Obi atoto no stone. Obi akọ. But say abane se ko betima ye 24-hour economy. E wo say kadia na na do sha ase. It say factories no na business ko be bie no. Wo hu. Ba bi ko di duru ye no. E wo say ka government na buy no we dey. What uncle? And it's also, yeah. Na ka sa factories ni na nya hoden. Enti say your district. Me fa say your district wo ha. Ene wo man mu a. Na say nya every district be nya factory wo ha, ya district say, ya nya factory say, enya wo ha. Also me here agenda 111, which is 111 hospitals. Yeah. Across the country. E bi na gu screen so no. Enti say ya agenda 111 hospitals e wo man we mu a. Obi em say hospitals ni ye adwuma 24 hours. Enti ask yourself says obi e na tin no better na fi. Yeah. Automatically as a post to the pako. Yeah. Ko ye adwuma. Enti e di peko ka do mama president 133 no. Enka ho the start flow. Enti e ho no na career no na start we ko na we ba. We ko na we ba. We ko na we ba. You bet my employ more people na do my na do machine. Yeah. But ask yourself. Yeah, E-block. Very nice policy among na just obey. Obesity across the nation schools mean na benya E-blocks. Yeah, E-block. Who is E-block no? And no boy na money team free SHS. What I say? Yeah. And boy na money team free SHS. Oh say I don't make say omo ni nyansa pa ne say. Me nim so omo be kwa so omo den. Omo mo mi no say ko sie dem ko dwene dia. We ba obeye nti no. O say obi a de ne obi a no yoko de lenke. O
who's a free SHS so be free SHS dia automatically enrollment no be here then e increase increase so say nipa a school for the ba be here then etna enti aban wenim so be kono wo say me ye bibi di e blocks say be ya e beti accommodate all the students enu ti onu so free we kono ne bra na onu twenchen so be pa ko yene di no wo say me ba me free SHS oba just me yo yeah we say me see e blocks all the senior high schools say be ya enkran be ba bia den atena okay the attention on no metra go dwan so no ono so say me ba me free SHS do you free SHS any e block wa ene no go yeah eko uza leke pa e leke e move kama enti say wo so be free SHS na we so be see e block so enka wono enka NDC for free ho no yo mo ba ya wo ye free SHS ndé dey senka we esa e block no to aso yeah say be ya obeti ni mo obeti enkura na mo ba bebre no omeni ba bia dey omeni ba bia tena ana hwe another one ye see here mampani mama say me ba me ye bibi the 24-hour economy and the president mama Akufo do so kono o say me see agenda 111 and a one district one factory yeah then a 24-hour economy then the factory and then hospitals and there and you bibia I think I hope ya we say asem dey na say ka so be it's also twaso yeah charity it's also twaso think I over twaso a we dem ho wa year and 2 years na fa twaso na ka fa wie abamit me decide say all the and say one agenda 111 no we dey we obewie obewie oh obewie o to ko di lo obewie ejina ka wa diska na o de wie a then Robert catch no mo say agenda 111 no maye den ma wie Ghana ni bia bo ni se mama Ghana ni bia bo ni se mama enu nti afi na me 24-hour economy na be den e be adwuma then we start from there yeah we start from there but im fiti preko pen ko cha se mfi we start from there and one say pa you just employ them what I say no mu gum employ woman no mu gum ma okay he obabu ni ise ya ajena wa no ebi wa pa o dai ebi wa pa ni na so completed wow ebi wa pa oba ebi wa pa o konkraza no fe bi wo ho I think Techiman no fe bi wo ho kwam dan so atebu mu nyina bi wo ho okodoma ebi wo na doma hene ka che president ajena wa no me den o me wie dan say obey this one 24-hour market nice obi enu ye si joba ka say yar papa me panifo say ye de hia wi asana ye de ai de fata yeah market de e da ho market ho market ni na wo ho but bi say ahun say oba ni baba tell head 24 hours ebo 7 na obi akọ no wan na betena wadi edwa and no see agenda one na bi na nipa be guguru no mo na nipa nya adwuma na sika ba nipa boto ma obi na be ka tell obi say wanya 24 hour aya no na de ho be den e de ho be ba and na make say your leaders no I think say omo ye smart omo ni nyansa pa but omo ye we na wi I think say omo de omo nyansa no smartness ne dadai na ni say de omo ye nyina no ye na ebre o edenti ne ye ebre na mi ni ba wonu say ye na ebre mi ni wi nursing training o wo fie onya adwuma yoye be 4 years be afe mienu be mies be 10 good years wo wi university fie obi wi nursing training fie obi wi teacher training college fie nanu ye na ayifo sama for no ai na omo nyina a start the demonstration sama for no mo nyina wo fie enti se obai se aban atimi aye this hospital na obi na kan so what's going to the phone back home odi pa back home aban atimi aye hwan agro process okota Techiman no for
dia almost in was here cashew factory no yeah factory no so on your factory no ya obai enti bi na be cashew for nipa what the nipa be call nipa be nya adwuma ye unemployment no so aye den eswate enti dent na Ghana no ye ni system say adwuma we na systematic ya Obaapa na ya ka ti wo ba to so firi ho eno na menti ase no yeah person na mo waste your resources esika kakra ya mu ya ho kire ye so de ane ye ne nam krofo so bo bosia obi abaro akwaje bosia na so je bosia na ade na ode beye no yeah we ba akwaje bosia ye na nya so fa so no akwaje bosia we ba akwaje bosia enti we akwaje bosia na ode bosia no ba bi ta do ba no do abe se si e wunim yesi over 200 and something 200 market I am here ai papa ya dan what I say over 200 market oba yesi no ma we mu babia even market no kura bi wa yeah take example one kranza me could do na miracle no not in class enough grand of the class almost ni ayi bia o honti you know one thing class enough it won the musi market na eye but go to Plaza South okay ukoduru anim market ya MPP for chassis almost ya first phase second phase third phase unlockable stores lockable ones whatever omo ye we nyina de agu ho mbato what I say omo ye nyama we nyina de agu ho no unim say ena aba we ba yi yeah what say o hwe na ba bi o maduru no omo hwe na omo to aso no omo je no to ene ye ko dwi market no ba bi so to agu ai ni ye to omo na si yes market mi wa market na yes na agu ho ye wie nipa nim be ye jeru na gu ho yes market wey but what just imagine na me ko bibisa mo say nti ba bibia na hia market ana ko bibia na hia market yo bro oba o ma kan yo mo hia na hia market sem if you want to do 24-hour it's not about market obi e wo de ope obi dey factory man no okọ oba encourage say na ye kan watermelon aburo whatever watermelon no kuduru abu efa ya he enso ni jam se kwadunjula de kra de ebe ye west enti se ye betre o man mu na ye westi o man nu sika ye westi o man resources na kwa ye ba ya hwe o okay he MPP for kwaje bosia from World Bank almost wo mu di si secondary city one market yeah everybody na me wo so kire wo no egu ho Angosiaga and this for once I kwaje bosia say this 24-hour market de egu ho no ya ntoa so me wo ba wunya wo fase awie na sin 20 fi esi aje na 111 I employ no na kotirem ye je no ato enti say MPP na say ma ametoa so a na da ho obi aba ka kro obedi enti ene oni say yetim kra buru every nkrofo kro so ne de begu o manum me di papa ko lodu track every ha na no lodu track be 3 ozo ko duru more than 3 months now track no enye ya bi be so ya kra bi free baby be guma teacher say credit TV an ho sese no nyama ko yo omo ya ban adwuma ebre omo ya private work ebre tax gusu na no den ontimi tua yeah everything ontimi employ ni pakura mfa na me dey e fa be se adwuma num because him said the man we employ no so we bet you omoka o ai obutia omoka na your tax obesi tua e wo man we mu but me one obi ti office keke oba at the end of the month ni ska wo die no month bo say koko body see you no chepa waje almost 1 billion 100,000 Ghana cedis see you 100,000 Ghana e bit my employ ni pa be 500 am obi answer ti maso no so allowance nka ho omo je walenti butu allowance nyina bi mo je batem de ade aye o mata de o mo che o mo tutum nyina o mo je allowance
Bank of Ghana Oba oh obi da be ho SBS on be gin wo ma we no to atibe paawo obi be ye MP within short time 4 years or kwa SBS awo gin nisika keto billions o ne atamene de ma no enti o ma ye nisika o ma ye ho kire yen o ma ye agenda 111 eye dentia o enya brosa na ba no osisi o dentia yentimu nsi but yetimu nisika eri be the screen no yes we ya brosa I say be ampo de what I say I say be so one na go to now enti ye ni na ntia enti me ko wo mu ja be bia tran de be be come but just ask yourself say yentimu wie egu aka wuram na ya ba na ye nam na ye boy ho safo hene na ye ni agiama but na Ghana fo hu na bato obantie ye o no ye mbibi fo no omo hu aba oh yeah Ghana hu na bato ba bia ye hu ni ye re se mento ere de nye nti ese okoto na tuti a no hu je wato ti na pa nka Ghana fo to aba na ko tuti a mbibi fo yi a o ba so mo titi a o mo ye because dabere bi o ma ko to vote ba ye na bi nsi ja o ya research na ni pa bi 2 million ma ko to aba ko bi ya to sentia o mo a nka the percentage nko me ya o bi 0.2 but don't forget say 4 years no e wa no heye edi ya me am wo mo a we be 0.2 o me 0.1 I need to for so me very careful because I don't know one way ya o ma atwi o mani a o ma ya o ma dwen say o mo nko hu ye egu wura mi na obi na sin trade nya adwuma yi na o se mi si 24-hour market ni nya me am wo no ntimi so nsi anwi a ya mo metra no mu dwuma ni na clinic wom fire service na wo fire post wom police post wom hwan wom ni na yate ni na wom ya papa na ebisi am so obai o metima wiye ama ye sika no eso banfaso o me point no question no yes o metima wiye ama eso banfaso ama ye hwe na no common fund pa ban aso begu assemblies Techiman South on kita say over 80 something billion against kakitwo and you move about 25% say this agenda 111 and just common fund the baby no about 25% na call they say 24-hour watch market enti aban wa bedu na so be 1 tretra then is you kwan say buy no obe plan be do magum screen set for so me na obakonum so omo boni o yeah dem the mama na no boni over 4,000 and I said no boni omuni eduma ye nka reduce aduna kono ne papa o ana no na wo ye ne papa ba onim bible says ensa no eduma ya bonsam ma ne o mo eduma yo ana kwa systematic bible 3 million njem nsa o this system mobile ma ya je systematic 3 million njem nsa what does it okay which is systematic chapter 2 verse 3 and say no but ka say you menidi ana me boa na ni bare tu o manu mo wunya ko ponde o manu nyina hye wo sa wudum sa say etusu ya bandia aba say etusu yi e na de o na Techiman na dia ba ye say japade o wo famu no ya bandia enti galam say no aban krofo de betu okay no manu mo hotam okay na maybe ai voice me usia fire for aba na no ati ne de say so o be chichirim so menim say o ebia o ba ebia o mo no mo kwa ba ti be nyo na hwe akosi akoma dan na yi na wona hwe oyina o sawo akoma dan e ho ye say blue is any blue is akoma dan omuni fire station nti mo shakwa okay omuni fire station akoma dan kakaka omuni fire station mutu Dr. Fletcher yasamwa onkeka no ho omutie pota kwa na omutie pa onkeka no onkeka no oyampi pempi ya ne tam na se ko timi ya fire station momo okay we ya stote for your border baso I think say one na capital of Offense North yeah Offense North and na akomada nya sumo akus ba emenkuri akomada secondary school akomada tomatoes enya senketwa udu ayi ambulance service for omusku ni afrancho baby yeah afrancho try ya sana wako okay akomada nya kuroketwa moto muni fire station twa Japan egu ho muni fire station enti muni fire station na moto kanzim yeah wadi bo ha oba ya wadi bo ha kuro no beti mi anyo yeah hwe okon kranza ya okuro bi nkwa ben
omo ankasa omo se for your post o man dey do omo dan obi mai bi dia omo na no kasa ya ba omo dan ye omo fa o dia mo amafo to ambulance fa nche na mo to ambulance team teacher mo timu nya fire way o pa amma 4 years no so be to ababu ne mo meche ne kuruma en to mane mo meche team to fire ka en to mane mo meche ne kuruma no oba e no kuruma me no ka no okay e team to ka na no baba ya okopa MPD a na no ye na wo ya ambassador yi andisi ni na wo che France ku ya na bon profo kon hu ai baba jama ni sika wo che na o ka bom a entimi si fire service dan eye ayi entimi ese aduma ni nyina the only problem what we o mo ka kure wa apra nye papa a home municipal and the fire tender no anya etim tuna twa mu sa tiamre kentia I think say Obaapa pen no more at least region no was the region where you correct papa ka san krada de no ya ka nyina enye yanyama nye ko immigration ko hwe bi o mo se udu ala na o mo se chaos mo na no ye ko owo say me de mani go o ko 90 o na ko du aba me tenyi no ba zu tenyi no we what say fo me no o ma me reti no but ya na bi mu dia bom wo safo hene na hwan na de bende no na ma da o mo kasa sa wo nye hu Sompa FM ye hu ko mo fo bi kuro na no de o ma dwe no ko hu mate o mu ti sabro sa kwa shaki dia o ja no wa o be consume ya yini nyila anti kata fire for atena city o ma be ide me ya so mu tin kan mo ha no ja o ko kan we ya lasa na me obi di nkomo o so Obaapa me be kan wo ade be chi e be kan mo akoto be ya transfer we se ko yi lasa na me ni pe mu bi ni ko no kan o se get bi o say eni ntimi nkasa o ba transfer mi o ni msa den was bas MPP for the be me call ka je jiri msa ni pa o ani pa o but it was a transfer ya mana ko say punishment but ganya punishment na wako ka je jina ko na bibia de na kwa mu o mo bibia accommodation na bibia ye intact bo so me so a na ko mo rent allowance na ba bibia ba ne penzo a oba ko problem be no nti ye for the for the so mo keka mo na de ko too much okay tax na wo kan wasemi so say tax eto ka say wo say eto no dosu entro ye be we o mba so mutumi e dey high no me see no more machine asie na do to ti dwa na num pa de agena one we go to finish all that agena one whatever o ba just me see na gu hoyo mate me da say sa na we muso asie nti no ebusia emra no eko sister no kwa pe bi aka dabi o oni de onka bi o you see okay but I want to that's not say mama why na we number ai baba okay my sister na honum na what you baka ni nyina me ba so mama kwan ana mujimga ama na ebusia fire for Atenase Bono East regional fire command no wamo Atenase na enra me de assembly etudwa efa Cambodia mampenia wo tron krata se Ghana for African for wamo akopie mu el Cambodia wono ya wamo krata enye ewuo ye ma omo time but still na so mo renew but isi ano Cambodia mampenia sa ba se ono wonka bibisa also on can say Ghana for an African for entum free no kroma na se bibizanti update abandon mamenko na mema mabedwa for akwaba mewo miss nkansa watena se na de medemo yi na everybody because they didn't know I no kwa mi hu he I don't know what obonjo mi ntiase nti missing cancer LF I no no full you dey leading fire woman okay and me wo me bacho udino and as Ejo Enyan blessing and me wo me mame mbacho one the amount no meba ho no na fe ya to enkonzo mame hwe the obo we you know M Amadu Matilda
Mary. Oh, okay. Mary Amadu. And then you be doing come up. I see ya check kakra. But and then so you did shame. Okay, you shall say quickly your time no. E continue mention say in free and cancer. E wo no more. Memoajo. Mpacho ho ye de anano da ye twa picture me post ya say boys and some nyina ma ware de and am ware as me ya say because ebi ware wo ho ye won kofo bi me nkofo bi pinpoint ye ntino ye wi a be di e kire single phone kwa mommy what say line no what say plans ni na plans na shege okay we say ho ye de pacho nyame adomboko pacho ho ye Krista adom ye ho ye pa ye de radio ase pa and so ye da mo ase say ye fra mo a mobile ma me sha say quickly and free anti one no more fire de bia mo kire ye mo ma ye nchichire mo said ye be ya ye be but anya obi aleti o ti de bia wase ye bo obi so akwa oti a onfa nya adwuma but at the moment I bo last time market me sister wo I think say na mo ye bibi aha wo market wo yes every day you call out for education yes enti me and na de me jama mo send na mo education no esi mo call out a mo ye okay mama sha say em free Auntie Mary ho mo na fe obetimi atwen akono okay Auntie Mary mo call out education no sign e kono mpacho ye call out ye kai omu say omu free omu fie electrical gadgets bia okay omu ndundum no o gas na wa check say o gas no watimi dum cylinder ana wajai wosu fan na bibia wo se wondum no uta yesa u free fia wajini na wa ye free because enu no ujaya light ne enya papa nowadays ebetimi adi ejehihie Ediaba. Okay. Inti yehwe electrical gadget no. Eno no ya mo kire and mo kana sa na say mo go details. Oh yeah, go details. Okay. Eni na mpese nde ye nyina ye share odo ya mo ba mo kan ho asema but me pese de mo kwa abonten a mo ka kire wo mo no. Eni ne na ye ni nkomo. Okay. Ye kwa abonten a ya ka kire mo say ye fie wiring no. Ebi wo ho a fie ni ye fie dada. Okay. Ebi o mo wire ni be 50 years ago. Sa wire ni na da so e wo ho. Okay. Ke betimi a komuni omu landlord for no kasa. If you ura for na betimi aye den asesa wire no because eche sa na leakage betimi aba. Okay. Eni so e betimi adi eje hihie e and so aba. Na woko waye ofie ya professional wonim light mu a obe wire problem bia embaso because obi wo kofa obi kwanchan a wenye experience a oba obe keka wires ne bom na edi jehihie aba. Okay. Enye sa akra betimi ema leakage o current no ebe consume current bebre o feel say de bia o koto na asan within 3 days. Yes. Because of and wire ye. Okay. What about wiring need them? Person me busa question be asha me swatch. Say bia wa wire ofie. Na omo wie fe ni bibia ma wakotenam. O de machine we hye mu a kan na asai. O de ade we hye mu a kan na asai. Fridge na asai. Ofi say no eye senior wiring no call ye no. Ane de na ma because niema mienu na etimi disaba ebetimi aye wire no omo wire ne yie okay ana oyi pole na meter baby a wo dwan ye no okay pole na o tape free no okay e bia wo de no ho ye loaded okay nti e ma low current nti wo niema na wo fa ntimi mpeke no nti na exercise niema bebre no nti yes ana I will say wontimi ma electrician professionals omo be check it okay and aviary for no mo check na yes quickly e bia omo betimi asesa wo line am okay all right I think mommy achim kwaka minim ye beba waka wiring de no ye beba you can say
other matters but me per se yehwe minim de anti-kan no bibi kakra so na me ka bibi kakra fa electrical gadget no o say electrical gadget so no ka say for wiring no e bi wo ho na ye frɛ bibi say fie no so wonya bi okay say bi ni mu a nnema leakage ne eba no okay it is say na say wo use wo electrical gadget na one say 40 wo mu de nya wasa asem no kra wo ye ya na etimi eja hyehyɛ den etimi film ana etimi pagya na ma wo fie no ana say wo gadget ne kwa ye den ahye but say enye saa de a enu say no wonya bi de sha enu etwe current no na mbebusa say earth no kra ye de ya eye wire bi ye de ka ho hye fie no mu ede fa wire no say tutu fie ni because me kazi e fie ebi wo mo tutu ya hye sa na be ya say bi ya say strike bi ba na say you should top bi ba ten na bi ba itimeje e ma ne minimize we no kakra nti e ma eja hyehyɛ ntimi nye de emba ana ntimi minimize current no nye de eba fom nti enhyehyɛ unyama basa ana ye be ka say wo ye ka say electrical gadget e nyama bebre ti say ye iron ye kettle ye rice cooker ye microwave ni nyina no aya na anoden ana kwan ye fa so use no so timima eja hyehyɛ ba also bi ho use ye friend say ye extension board na de ye sa nyama no emboa kra anu say no anoden itini ye advice say obetumi use sa de no farmer no direct na no ane ne power nya den enye adwuma ana say wokoto sa extension board no so ampacho ye wo voltage o ti say laptop say wo no voltage it is say wo de ma enu a kwa bisa ne board nkakra de batu bisa o mpacho mepani afuse wom medikoma we metimi use ana anu so obekire mu ye but anam say sika semuti no ye call ya ne ato 1 cedi na 5 cedi bia yes ye nim hunim de bia ntini ye sori ne de ama ayon ye ayon wi ane ye jai simu sa ne ya sori ko by hu say we jai simu no wuntutuntu ho yo eda so ye adwuma it is say bia se dum so ne ba na se e current ba aya na no odin iti ba sa na se anu we no so anya papa ni ntino e ba entimi ngina no na atiti ja na che se eja hyehyɛ na yeden aba no eno na me hwɛ yi bi on social media as a extension boards nipa no or the phones or plug phones ni ade and as a ja afem eno no emfa phones ana efa phones pa and no say phone we charge ya sheda nya den bebre and say nyame ada romanti nya charges bebre within for ebian fan say 1 hour bimpo na and no ne ka say overloading suit me ma eja because and they no more overloading esisi one na ada commercial basis no mostly for market no bia ye kwa ye mom won and baby omunyo source kra de yes overloading kra enye mo say na naked wires ni nam na connect it is a ka BBC wo sa socket ni mu a kai hu say enye hu kwa na wo market ho yes be so ben e ba feti nyama bebre inti ya advice wo de nyama anu wo form say bia wo fan wo phone eno de ase wo bluetooth bu charge wo ye pe no na ye ma tutu ho na emfa bibia ye den I think say Auntie Mary peso de bi e ka ho de o ka no kre la fa ben wan ka market ebia nipa ni tie a obetimi a hu say ayo no a sa niema no no so yusu or you see extension ba hu niema wo loadi no ne store no so ye kitwa bi o load gas wo ho ne shop no kura e kwenda bebia ni bibia ye illegal uhu a ye be wuram kura won kura woni ni dia wo fire mo kura bo say enye mam nye bi se on pese obetie ye ne na aka saa bibi stikura awo ne shop na on TV seriously won't me because fridge is by 3 and baby all the charging the phones so say market days or more mobile free villages or more charge phones wo and one idea ne gas a whole lot nti yesre what bia last year ka kire ne say want me sisa ne niema no na enye ono nko na ye den because ono obetimi aye den asay obi store because in the store no jeto ma ebe affect me be say ono nko ampo na be hye no and enye problem even cars no kura commercial bank kura nye safe yes because eben ho okay ai mamingo atonia kaka me de kan say aya na
enyama so ye de ma extension board no so ha adwen bebre okay ti say bia ye deep freezer se omo ye adwuma wo market kan kan mo ton nsuo drinks na yes omo use extension board mo deep freezer enya kra because deep freezer na twin look at the name deep it yeah a tree power no it didn't na wa ya container na wo fa manage